Dobrodošli u našu novu emisiju. Prvi svjetski rat bio je brutalan međunarodni sukob koji se odigrao između 1914. i 1918. godine. Nemačka, Austro-Ugarska, Bugarska i Osmansko carstvo, zajedno poznati kao centralne sile, borili su se protiv Velike Britanije, Francuske, Rusije, Italije, Rumunije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država koje su činile savezničke sile. Zahvaljujući novim vojnim tehnologijama i užasima rovovskog ratovanja, Prvi svjetski rat doneo je neviđene nivoje pustošenja i razaranja. Završio se porazom centralnih sile i smrću više od 16 miliona ljudi širom Evrope i sveta. Tenzije su rasle širom Evrope nakon ujedinjenja Nemačke i njenog pripajanja francuskih teritorija posle Francusko-Pruskog rata 1870. godine. Uspon Nemačke narušio je evropsku ravnotežu moći i doveo do stvaranja složenog sistema saveza. Glavna varnica se desila u Bosni, gde je naslednik Austro-Ugarskog prestola ubijen od strane srpskog nacionaliste koji je želeo da okonča Austro-Ugarsku vladavinu nad Bosnom. Austro-Ugarska, podržana od strane Nemačke, okrivila je srpsku vladu za napad i objavila rat Srbije, koju je podržala Rusija, koja je bila saveznik Francuske. Za manje od nedelju dana izbila je svetska katastrofa. Nemačka strategija, poznata kao Šlifenov plan, bila je osmišljena za rat na dva fronta, protiv Francuske i Rusije. Plan je predviđao brzo koncentrisanje većine vojske na zapadu radi poraza Francuske, a zatim premeštanje snaga na istok pre nego što se ruska vojska potpuno mobiliše. U Aziji, Japan je stao na stranu Britanije i zauzeo nemačke kolonije u Kini i na Pacifiku. Osmansko carstvo, istorijski neprijatelj Rusije, ušlo je u rat na strani Austro-Ugarske i Nemačke, otvarajući frontove na Bliskom istoku radi kontrole pristupa nafti i Suetskom kanalu. Nemačka ofanziva prodrala je duboko u Francusku i približila se Parizu, ali ju je zaustavila francusko-britanska vojska u bici na Marni. Ovaj poraz okončao je nemačke planove za brzu pobedu nad Francuskom. Oba tabora su se zaglavila u rovovima, a zapadni front postao je pozornica trogodišnjeg rata iscrpljivanja u kojem su prvi put korišćena hemijska oružja. Najvažnije bitke Prvog svjetskog rata uključuju Verdun i Somme na zapadnom frontu, kao i veliku pomorsku bitku kod Jutlanda između nemačke i britanske flote 1916. godine. Nedavno izmišljena avijacija prvobitno se koristila za izviđanje, ali su avioni ubrzo upotrebljavani za bombardovanje vazdušne bitke. Širom sveta, evropske kolonije i britanski dominioni poput Indije uključili se u rat. Od 1914. do 1916. godine ruska vojska je pokrenula nekoliko ofanziva na istočnom frontu, ali nije uspela da probije nemačke linije. Da bi podržale geografski izolovanu Rusiju, savezničke sile pokušale su da otvore pomorski put snabdevanja kroz Moreo Dardanel, a zatim izvršile kopnenu invaziju na poluostrvo Galipolje. Oba pohoda su propala zbog snažnog otpora Osmanlije. Italija, koja je prvobitno bila deo Trojnog saveza s Nemačkom i Austro-Ugarskom, ostala je neutralna do 1915. godine kada se okrenula protiv Austro-Ugarske radi sticanja novih teritorija. 12 italijanskih ofanziva duž reke Isonko postiglo je malo uspeha. Težeći da povrati balkanske teritorije, Bugarska se pridružila centralnim silama u invaziji na Srbiju. Na moru je britanska kraljevska mornarica nametnula blokadu Nemačkoj, dok su nemačke podmornice potapale vojne i trgovačke brodove koji su snabdevali saveznike, uključujući i američke. Britanci su takođe presreli i objavili nemačku poruku Meksiku u kojoj je predloženo savezništvo protiv SAD, što je navelo Ameriku da uđe u rat 1917. godine. Nesposobnost Rusije da ostvari vojne uspehe i unutrašnja ekonomska nestabilnost doveli su do boljševičke revolucije 1917. godine, koja je okončala rusko učešće u ratu i postavila temelje za stvaranje Sovjetskog saveza. Iako je Rusija napustila rat, što je omogućilo Nemačkoj da se fokusira na zapadni front, Nemačka nije uspela da pobedi saveznike pre dolaska američkih trupa. Uprkos osmanskoj pobedi kod Galipolja, kasnije porazi i arapski ustanak uz britansku podršku naterali su Osmansko carstvo da potpiše primirje s saveznicima u oktobru 1918. godine. Istovremeno, Austro-Ugarska, oslovljena porastom nacionalističkih pokreta među svojim brojnim narodima, raspala se iznutra i bila je prinuđena da potpiše primirje. Suočena s nestašicom resursa i predajom svojih saveznika, Nemačka je na kraju bila primorana da zatraži primirje u novembru 1918. godine, čime je Prvi svjetski rat završen. Rat je doprineo širenju smrtonosne pandemije španske groznice, ojačao ekonomski položaj Sjedinjenih Američkih Država i doveo do propasti 4 velike carstva. Nemačko, Austro-Ugarsko, Rusko i Osmansko carstvo su se raspala, a nastale su nove države, uključujući Poljsku, Finsku, Tursku, Čehoslovačku i Jugoslaviju. Nemačka je bila primorana da smanji svoje vojsko i plati velike ratne reparacije, jer je sporazumom o Versaju proglašena jedinom odgovornom za ratnu štetu. Taj sporazum smatran je poniženjem od strane nemačkog naroda i postavio je temelje za Drugi svjetski rat, uprkos stvaranju Lige naroda koja je imala za cilj očuvanje mira.